our friends is the phone. Niyo ndiramenya ati uratora wali watene wali mwega tondu kwaraniria ni kwa in our homes twaranirie reke tuboerwe kanitha tuboerei and us who can pray tuboei no tuthomuthomithie thomo nyingi muno no tumuretere semina nyingi muno, but I'm telling you, unless we are decided as parents and even as young people and newlyweds, unless you are decided to stick, utiondo gokona twakwariria ukambehave uri okay kwa ubora wako mundu kumwira niyo ningugeria ta mama county and I have nimeapa ninjugete tokothi in every parish muletere councillors. I will bring one rambereria na goko KIMUGUMO mweri 6 Thursday January muke mwaririwe goko atumia anini na atumia akuru niketha tumenye bata wa kwiga micie ni abata makoto makioneka goko gitu gicugo ni matumakitie muno tondu over the last 1 month mweri wa December nitakoretwo na ikuo itagire no kro ikionekana. Turari na mundu uragire mutumia wake na ciana 4. Turari na mutumia uraripirwo mutumia wa 96 years. Turari na mundu ungi nake uracinirwe nyumba mwena wake ambatha ni mutumia wake. Maundu ma maroneka ni kuroneka kwina kireta kwa social problems ira ikoretwe ikiaffect families cia andu magicugu na no nginya twicirie tande ekari magicugu na atongoria magicugu bora tungitethia andu maitu tondu ndeto ino ikoretwe ikioneka ni ndeto ina magigi ni ndeto itagirwo kwekioneka thiini wa andu magicugu na ni twi very concerned like leaders tani they very concerned na ndireciria nundu maundu macio makioneka. We might think we must now think of how we can actually bring councillors go nigetha maragiria andu ra mena mathina ma micie. We should also think of rehabilitation centers na ndinama ati aikono tupate ku identify andu ra mena mathina tukamatwara thiini wa rehabilitation centers tondu tari guku gitu the whole of Kirinyaga tutire rehabilitation centers. Mwachamila ni mutumwa neto igiretio thungu muingi uthungu neto igiretie ni ati uikaraga flat hali Nairobi Githurai na ndui neighbor yaku nu na ndui neighbor yaku ikaraga atia withini umenye mwena waku orio wa motho iguru na guku stairs fureno wengi mbere na thutha mundu ucio no aikaraga atia ena thina uriku thii gwake hoe cumbi tondu kwakora maneganatie na muthuri wake namagibatikana mwanyi tore ndoiga ndageria kuga atiriri Mwafrika sio mzungu. Mwafrika is a social being sana kushinda mzungu na niho menyagira twerwo ni mheshimiwa ndwakire na mathina maku na ndwakire na mathina ma mundu ucio ngimuriganitie nake na twigathina kamwe tukoragwo nako ati ni nguhithirira tamenya muthuri uyu ndaragia gwake ngahitha rekei twanekane nigetha thina ucio umukane umenye gucubu atia na moko mutina itole mheshimiwa higa oiga kiura giki atia kiura kiruge ngeria atiriri angikorwa mucie no uthuke ni undu wa mubiki kwendwa wa warubeni niguo ngimuthuku ni tondu uria atiritaga ciana ciake ndungimenya mubici kana mwari kana wa kubikwa mucie ucu akenjira nyuwe mutereka wega tigai mundu abika nyuwe mwaguragirwa no ene mukumenya ciana ciakwa nderete na njieko ndathia kumaminga mwira mbe gicuka kira gikuru kioriri ndinangie mbura icieko umundi ni pampers mwendwe endekai mwaiwa wega igekai tigai guturiria ni undu wa kumwenda. Bwana asifiwe. Mwendwe endekai.